Turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba agezweho hirya no hino ku isi. Ubu tugiye kwibanda ku makuru avugwa muri Congo, cyane cyane muri teritwari ya Rutshuro. Aha inama y'urubyiruko yo muri iyi teritwari yatanze impuruza kuri guverinoma ya Repubulika ya Congo, ivuga ko hari abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF bakomeje kwinjira muri Congo bwihishwa kandi ku bwinshi. Amakuru dukesha abanyekongo bwite ndetse n'ibinyamakuru byaho ni uko n'ubundi ingabo za Uganda zisanzwe ngo zifasha umutwe wa M23 nubwo ari bwihishwa, ngo gusa guverinoma ya Congo yakomeje kubihishira cyane kuko ngo ntishobora kwiteranya icyarimwe n'abaturanyi bayo uko ari babiri. Twizerimana Sebastien Pasia ukuriye iyi nama y'urubyiruko muri teritwari ya Rutshuro mu mpuruza yatanze yavuze ko guhera mu cyumweru gishize abasirikare ba UPDF bafite intwaro nyinshi bari kwinjira muri teritwari ya Rutshuro baciye ku mupaka wa Kitagoma uherereye muri Groupement ya Busanza, Sheferi ya Bwisha. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze igihe kirekire ivuga ko Uganda iri mu bihugu biha ubufasha inyeshyamba za M23, gusa guverinoma yayo yanze kubyerura kuko ngo idashobora guhangana n'u Rwanda hanyuma kandi ngo inahangane na Uganda. Sosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyaruguru ishinja ingabo za Uganda ivuga ko ziri kwinjira muri Congo kujya guha umusada w'ingabo n'amasasu inyeshyamba za M23. Ivuga ko kandi ziri gushirirwa ingabo n'amasasu izi nyeshyamba za M23, akaba ariyo mpamvu ingabo za Uganda zibagemuriye amasasu zikabongera n'umusada w'abasirikare. Uyu mutwe cyokora uracyagenzura ibice byinshi bya teritwari za Rutshuro, Masisi na Nyiragongo, ndetse ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ntabwo birashobora kwirukana uyu mutwe muri izi teritwari n'ibice isanzwe igenzura. Hagati aho kandi inama y'urubyiruko yo muri teritwari ya Rutshuro yasabye guverinoma gukora ibishoboka byose ikirukana izi nyeshyamba muri ibi bice zigenzura, ngo kuko abaturage bo mu duce zigenzura bugarijwe n'ubwicanyi, gushimutwa, kurasigwa amajwi, gusahurirwa imitungo, kwinjizwa mu nyeshyamba ku ngufu ndetse no gusambanywa ku ngufu kw'abangavu ndetse n'abagore. Ni ibirego M23 kandi yo yari imaze igihe ishinja ingabo za leta ko arizo zibikora, ngo kuko zo mu nshingano zifite nk'umutwe wa M23 harimo kurinda abaturage n'abasivile, ngo badahwema guhora bahohoterwa n'ingabo za leta. Bikaba rero bihinduye isura ubwo urubyiruko ruje gutanga ikirego ruhuruza ko ahubwo aho umutwe wa M23 ugenzura ariho ibi bikorwa by'akarengane ndetse no guhohotera abagore n'abana biri gukorwa kandi bikabije. Aho uru rubyiruko ruvuga ko n'abana benshi bavuye mu mashuri ahubwo bakajya mu gisirikare kuko umutwe wa M23 uba ukeneye abasirikari benshi ngo urokirite ubashe kugira umubare w'abasirikari uhagije kugira ubashe kurwana n'ingabo za Congo.